amunyelete ngin na itgangit irionget loka vision group itosoma ete TV East nesiabu ogolokin erasia kaisaranu kanyape olapalo uniet okarukalo nesbobo ebuni aterun kolap kaloi kanyatangon Isaac Olupot etegaran irionteloka teso ate hat luda jasi kauna enapeta nu amunyere kangin yesi jamunebe Ikilabun lolo kisda epote adolere itomonangon kwapeda Ebeitor Soroti City keda kumi municipality aitolomun Ikilabun dosa Aiyatakin Soroti Ateker wanare Soroti City kada Soroti district ijai nera nikina anoiteka kumida ijaki na municipal da bonekese timu ijaki ne chef jeda lo district ekese timu ijaki juleta ni chamu blosa la chakinesi osabit ndisable production ngare Ateker ka kwape abolia nesi apoto district aluko tororo keda palisa ikiokiono tor kwapelu apoto odoloto adoketet na awasha John Odongo apolne cholong Teso Region Football Association ngese jamunebe Aiteker na Ateker ka nesi buni keun atalantan jokonoi kapa tweni ngare kita kiloni kamera kedabole aso teso kakara moja ka sebei asalam kidi ngo vision group noi analomun aina ko pani aboli a teso etakani do akora salam kidi kesi noi da akora ngai lipikesi ayate to skesi ainebe budangara ini aboli aso teso biona Ateker cup itimu ni tomonare lu alemne tai o districtan lu agolito me kede nyakoi imoriarito Soroti Kabere Maido Amuria Palisa Katakwi Kalaki Bukedia Tororo Kumi Kedangora kesi etolo sete amunyetengin a minister na chichi kanu ichorin Helen Adoa Beko ngesi adiopet kotoma ingarenok luda poto igangito Ikilabun lu o districta na kech ije ikijo isape moral arapesre moral dumuni jobe eje moral ngoni oje finances oje tunga sometimes it's not about finances bon konye moral elom natare tunga are peseti sapo je be tunga lisinyiko ikinete kati kwana kaja utuni kesida itebe je itoto do mopira neni bere boni je kinyora ikuku be je itotoka konye na itoto ringare noko idwe pesete mopira bala mame okesi kamuto sengono dumuni jobe netam tuto redwe edaone moral Gabriel Esikukanuka TV East